komori mlio hondani na nyim mlio omonze tosana salam juhanyu tasir hondana harma enkwetso hatu ya mfumu oskole unu rizingara enukto itimbi uhusu etalim uhusu omsomo rihisa ngari gabilio omjoli koli wa mahani wazungu wamba ka gouverner se prévoir abo karnaulinda wana wanjeli koli ndio katio jena benga rengawa azma fulani na fulani na fulani idili sahajise omjoli koli enge enkwatso leo ngarjo utsomorize shaya waziri waho msomori mwambika wakati uja ndaba saya ukaya rambi yeze azma yazirenga yazitanziani holiho domjoli koli wa mahani kartuba ki hata wanwanjeli koli razi ndaba sa emakati dano nge enkwatso leo ngarjo utsomorize shaya waziri waho umsomori mwambie yarambi yambie wa komori ya Zimbabwe mashule sa hisa yajeba ngajitekeleze yarambi kirasmi yambie wa komori kirasmi za azma za rengwa baada za asisi za taifa za husu omsomo baada za asisi zifanya dene emahu wa huwa miji uhusu za habari za omsomo nge node nukto kwa rujui bili harma enkwatso leo hausomoleze shaya waziri wa omsomo kabla ujarma enukto itimbinu lazima renge eshobashinu rejembabi harma ezijiriyo harma emakatamiso ani de actualité au montiju ngari ambiao kaya ngari tsihao mbabi kaya jana rikana procureur ya dohambwa cheville de la main rikana juge wamba vide leo ngasina procureur wasawa mbwa IA intelligence artificielle ani na banu intelligence artificielle yaone mahkama ya Komori namna yaliyo mahkama ya Komori yatsora de ha intelligence artificielle hauka mruwa yiwamba intelligence artificielle woi wewe manadamu ngoma mbio uka hafanya noko kadha hamba noko kadha wahe hafanya yani yode namna mahkama ya hatu yaliyo leo mahkama wayo ngao intelligence artificielle bana procureur hindi hauka rizamba ka nyingi ngamwambio ka namfanja wafanya na mambe jao wende wamba jana rikana cheville de l'âme rikana juge vide leonga sina procureur intelligence artificielle IA mahkama wayo ya tsora de ha intelligence artificielle yode manaka sisi naribarishe kumbani ganamba ka mahkama omshinzi wakati harma mahkama henti hatu ngila gimo rihunuwe rihufurize habari mahkama ganzao ya hondane no khuria wao wakati yo mahkama kati intelligence artificielle katu nikiwa amri ni mlito ka vyonti shanga wafanyao hazi hayo enamna ladhi ikaleo bwana procureur ngabonongozi lo muhimu za jiri harmansi ngabo fami watu jua wanahao mahala waliyo ngabo fami wanahao warola hitso ngabo fami watu jua za hura wanduzao ike izoti no kangozo kazo muhimu iladhi muzijule shawiri shahubaki harma batani na mafiti za ukao nga vokali wanza ujombe kazi nu iyazi njao eze vokali izuri zishia zinji vokali za nuru elfatu azali ya kaurongo ya mewandukana mdema hibeze voti shena mtataye kama hibeze voti hizo zirango hizo no solma hazamba shazifanyiwa hokari wanu wakauhiba wakaujaza emakiyesi karjauna procureur ya jafanya mkoonsi ya zambe izuri shia nuru elfatu hakaurongo wa hambauka na mhibeze voti na mjaze makiyesi shana mtataye ilimtsionehe no solma hazamba shanga wandu wazifanya wakari ziwono karja pole shia procureur ajuaba amekufanya utafiti wa kimahkama ba hasiba mdezevo kalizio risha na vokaliza samjam ngabo vokaliza za ambaza Dr. Ahmed izo mzirenge muhafiliha ngabo na vokaliza sa ani risha vokaliza nchimano karja pole mishiani muhafilia shale mjanga mtuhara mabatani na mafiti ya vokali zinu intelligence artificielle zinjao kare mwambia unika intelligence artificielle ndanyibo mahkama hakama ndio hawandu wakaya mwambio ka fanjao bahamfanye yode fasira intelligence artificielle ya intelligence artificielle yinu ngo mwambio ka renga mdukadha umtsanganya na mbuzi ngojozifanya amba nongo kadha ngojozamba fanya nongo kadha ngojozifanya yode namna mlio nyi mahkama ya Komori ngamliko amri za juuzo ka namfayejao na msise jao ani mrege ze vokali za bashari na wandu wakaribu nanyi mwamba mfanyizo makanza mfanye
zoko zila zikako eli curieusement shazinu zondrabo zinu za husu le jeshi zondrabo sisi ngara jor mwambie nukarabanu si wasa kartu shangaze ngo zinu za husu le jeshi rimwambiani na ribarikishe Komoro nana mazama yasa ya kila mwanama Omar Mirali yoka le jeshi la Komoro nganzo litsambaziwa hoka linsi jeshi kaunga lisaidi yao ishara fashayenzi msanga nyina emifano ngamonao non seulement ngali roho hitwa ngabo corruption ngali bihao ngali tortureo shaba jaunga mzeto bia bizinu kao zene na hamba wao wazambao leo wasaidia corruption ya uhiba na wizi na unjaha mwema la hoya hatu uhibaze dhahabu zao wazaze le jeshi li lazima litsambaziwa rizamba izo sawa nuwa jawa zamba leo wao ndo watozamba nge garamba ukaya zinu za jirlewo harmale jeshi zo si wahanjume karja shanganizo rikauzijua yinde manaramba kangela zimole jeshi linu litsambaziwa katu na litsambaziwa katu non seulement ngali roho hitwa ngali torturewo ngali njeho malahoni hatu hautabisho za hatu wana sho hatu bali hata huhiba za dhahabu zao malahoni hatu ngasabishao namna hiyo ikale utsawo sawa nuwa jangwa saidiao corruption roho hitwa na usaidia wizi wa bange na tobiabi za kili watu na mafiti na jao abo le jeshi na litambaziwa kwa kalitiza mradi wafubu hadisa usu mapesa ya deturnewa mapesa ikawa lazima yasaidie omwaho waheze gendarmerie harmwe mabavu mtu ranga mfano mathalani ohatu kwamba siono gendarmerie kayabo yipulo yabo ngailekezi wao bai hata omji warenge azma ya mji ya ukaya wa mette à la disposition ya gendarmerie ya le jeshi et main d'œuvre yabure na huo ndio kongo na wanajeshi yo hazi ya serikali ikale jeshi kwa sababu wafanya hazi ya serikali hiyo ya serikali na walibe wangu wafanya hazi hiyo na mapesa ngao tsanu ya vubulo kama mapesa ya tola shaya detourne wa faida zirwa jina za kinafsia yani omji wa kwamba ni warenge azma ya uka warenge wana mji wende wadobo nda nsahaya harumwe gendarmerie hadi pano makati emiji hatu ngabo complaisance banonga saidia serikali za barindi ne serikali ngona zinafasi kwa juwe wafanyaze ngozi yo sawa na zela meri garji washoze la meri garji washoze la pitali garji fanyana za ngoza hatu pia na hizo ngoza lazima zifanyiwa ni serikali hapo serikali kana uzifanya serikali kana uzifanya na risane babi kozi emiji hatu njabali tisaidia emiji hatu shanga bonongo ikao kana ujua kila kilele wa serikali wajama ngo hoja za meri hari si mji litoa na mji wende wadomo wanatsa haya hashe na nimeona mji wende wadomo wanatsa haya liteshe kobesha mji mathalan ani ngabo complaisance harima enamna yinu ohusu bandu ya hemiji hatu leo naribarisha komori mathalan liwana sauka sisi ngeri wasuli harima zamana bahi harma mahamili wa winji rijo haze la meri za haina mji la meri haubaziba na sine miji wakati hiyo baada ya karifanya mshirikiano baina ya serikali na hena mji ilirwa hela meri ya mji wakati hiyo omji hojo ramba kasisi ile fumvula hatu ngarjo usaidia emendovu ngarjo hawa na wa mji waje wasaidie wamonde sima wasaidie ili ela meri wa yo kid hena mna hiyo yo kid shaiti jele wana mwaka ngari wa hao gendarmerie ya mji fulani omji ule waju wanangoa na mji ho mji huo na mdemo abonensa haya msaidie gendarmerie wao na boy le jeshi ngilo na majeshi le jeshi ngilo na mapesa tano mwaka watola mapesa yasaidie omwaho za gendarmerie hizo mapesa ya rengwa ya trauma boshoni ya wanyisiwa hafaida za kinafsia ani garejeri mwambie lukaya ngarambao ka ele jeshi enamna lilio leo ngiladhimo litambaziwa rizamba hauka non seulement ngalirao hitwa shangilo na twabiabi la twabia za kibange hamada zinu twabiabi za nichafu kao kasunika na neti hatu kasunika shartu kasunika sharafa enti hatu izo ndo watu hamba wao hapo bwana procureur kunajua leo jorambe ka anuma kalima ya intelligence artificielle na hapo jana huzingara Ahmed habari hasibabu vocal na hapo jana huzingara Bashari hasibabu vocal na jana rishia Lukman Nure Fatu Azali harongo harma vokali hamba kana muhibeze voti na mjaze makiesi na mtataye mtione katibla porojo ambaze ngo hizo ajuzi saka kajesha procureur ambaka yeba nuzo ngo zinkweli ezindrabo
netokasu ekanda nyi abozo zokoli ekana ngozi kazi husu emazama kinyume zokoli chekazi musu nyinyi abozo ndrabo kamna poro zitamba nani nge garambao procureur kaya intelligence artificielle danyi mahkama ni intelligence artificielle mais vraiment harma et définition même ya intelligence artificielle hauka intelligence artificielle wayi mdukao ngoma mbio hutajio fulani bahali fanya yo sawa na namna mlio bo mahkama ya Komoro ngamwambi wao ngamnikao amri za juu za ukana mfanjao wali mfanya wale tafsiri ya intelligence artificielle d'abord intelligence artificielle ndani bo mahkama juzi likana juge chef procureur chef de la main likana juge vide leo gasi la procureur intelligence artificielle et mahkama wayo yarede ha intelligence artificielle hauka intelligence artificielle yoni yoyambi loka fanya ngo kadha hamba ngo kadha anzi ngo kadha bahamba samia na watona iyo de namna mahkama yaliyo nge mtijamrishanga za leo ndoramba mafiti ya batani ze vokali ikaza husu wandu wahema za makinyume zokoli ikazi mhusunu nyinyi zondrabo iyo intelligence artificielle ngamza banu rishi ya vokali za wandu wakaribu nanyi wakopara wandu wene wahibeze voti kamda poro jushasha yitwa mwambeka eze ngozini koli hauzondrabo chalewo mjushasha yitwa hasibabu vokali za bashari hasibabu voko za mtujwa za dovi shazinu za musuni zondrabo abo procureur gotaho ujue ufanye jundu la kimahkama gotaho zingare wandu goshangazo wandu wajoka ufungwa bari vocalizati la harmazerezo zisaba ziwahindwa zishi bismillah na lael sha garajeri mwambie nuka sisi zorambao katika wajinga hazo le jeshi la Komoro enamna lilio leo gena thimo litsambaziwa izori zamba na zihali na libarikishe Komoro asinasi wasiche ngabonji wa zamba hauka non seulement ngali roho hitwa non seulement ngali tortureo non seulement ngali fanya utwabiyabi hamada zini ramyezo leo banu ngabo corruption ya mvui lo harma ele jeshi abo kalitina namno kali joli baki harma tia na litsambaziwa lenzalo katuta ale jeshi linu le jeshi la jihadi no wandu abo nge sigara mabiyao lika ikana jihadi mathamana kajoli tsambaza lenzalo wajo zao pia homijini hao katuta ale jeshi linu nge yonde nukto rakandari bile kabla jarma e nukto itimbi he kwa diso garja harma e nukto itimbi he kwa diso bwana waziri Bakari Mvulana waziri wa italim waziri wa omsomo kani wanao bano hena wakati kwa harma zile zoso zinu hata ngamu mananyasi hambaka we waziri wa zile zoso holiho ngawe bano 24/24 haufanya maanzishi haujibu commentaire hauteza e diaspora hauride ya zone kweli nge gari kwambia wakaya omjolikoli wa mahani usauja undo wakati wa uhudumu omjolikoli utibaki hata wanawanje alikoli ngokati ujamba kango hudumu omjolikoli haruma zatika ozo jistehi abo emakatianu wizara heza habari za omsomo waisama njanziani juma ufikiri eze tartibu neze azma za urenga holiho ndo mjolikoli wa mahani mjamfanya za even mazahan mfanya assise national za omsomo juzi udufanya assise sana naone ma eli loko hasibabu nizono zilungizo ngari kwambia uka wakati uja ya uja no sikao je ufanye post to Facebook uje urongowe wambio wa Komoro azma warenga banda za assise national za omsomo banda za assise mtujana be regional ha mtujana ndini wafanya naone ma eli loko azma warenga hindi harma omjolikoli wa mohani ana basa sarle mioni katu jabanu ndo likesi ndo sobo lisanisha sababu voko na tijindi nina vokali ngaranzao no ngwekao zizingara ngarizingara wandu wanu wabaomba dhamana wakema dhamana ramba uka ngabo kalma la kizungu lamba ka gouvernance prévoir ani aba hanu wakati ladhimu mgazete na hamboka shile ujoka ula maudu ishongi sho harma omfuko ngaranzao bwana waziri urambiye eze azma warenga harma omjolikoli wa mahani dazi banda ze assise national za omsomo banda ze assise bese regional wazifanya tena daune ma eli loko harma omsomo ngarishio kama bango tuka huzia baadhi za likoli utuka uzisuprime shimanga eranzauri juwe ze famille wanzua juwe eze likoli zoka uzima dazi zoka suprime wa dazi mj na una dau ili eze famille hizo wajua wanengeza azma za ladhimu hauji hudumu namna ya uhunda taratibu ili wana hawa wajua ende likoli ngekango zimo kango suprime za likoli hizo eze azma ujoka wanengada zibo serikali ili uwana
waize likoli hizo wajua ndi harmaze likoli za hemiji karibu yabo wende wasome engotoka uhansi mabus hau transport ya ubali ya wana wao ya wabehe likoli irudi warejeze junjura kadari juu hai eze recommandation za fanyi wa harmaze asizi hindi ezo nyinyi mfanyao dazi izo mdoka usitanziani harma erantre mahani dazi asmani azali kao de yakawsele gilazi asizini wabaka hakahusaidia usaidia hamazi asizini enge tayari ya toeralinga yasaidie omsomo leo rimono hatoa 4 miliara takado 4 hanika junaid wanyi sawatoma bushoni hasibabu ndo mwenje engelewo hasibabu de ilmu hasibabu de talim asmani azali nge tayari ya toeralinga yasaidie omsomo wa hetsi hapo bakari mvulana banu eshapuza armanti hiyo hindu shamao volonté politique rimono wananyasi wa waruha hunu waje wasaidie namna ya utukuza ya unikasatwa eluha mzaza hatu hata meme laboratoire bulu ho senderes hata university eshapuza indi eshapuza nafasi mapesa ani kabati volonté politique kabati namna uka serikali haswa de rais wa daula ukaizo raisianza wapo hizo mungu hazanza jasaidia no Muhammad hizo zijozi mkinihanie harma enti ili eluha ya hatu ihondani ne sabtu waladhi ondu wao warenge babzavali zao watu makapwani wareje zao haukawa ile wakaa harmainsi hiyo kabati volonté politique ya usaidia no Muhammad hizo zijue zifanyishihe omotiju nge ngariso bakari vulana ka kwamba ukaya asumana zalinge dingoni mwaho harima asizi wafanya ngelewo esirkali azalinge tayari ya kutoa ralinga yasaidie taalimu ya hetsi hapo yasaidie omsomo wa hetsi hapo wakajana hazifanya toa 4 milioni nataka donne hanika juna yidi wanyi sa choma boshoni eleo getayirauni kiralinga Abubakar Mvulana au bala tukaja fanya discours ya fanya discours d'ouverture ya exercice ya deja fanya discours de fermeture habu hadi jabaya ngenge tayira to ralinga leo ya usaidie Abubakar Mvulana soni zura johanza uje banu lebo uje urambiye banu karsimana je ndo mafiti nitso jama ndo haba mafiti ya vocali na tsigina domina dobi sisi kana zawo za zingana rambi na mabanga ganyihama zamana kwambanga wazira bo leo tifu Abubakar Mvulana zino ngizo valable aussi so ni hena waziri toka yote ngizo valable aussi so ni mawai premier ministre Nuru Fatu Wazali ani na mangalie omsada jamani ofanya harma Sheikh Wanza Shadek engine wakawazifanya wafanya inura bao gouverneur se prévoir kwa najo bakiata period estival wajoka wanduwenji ngwajaho masiwani ngewa jiwamengwa ngwafanya transition wanengele shirika Sheikh Wanza Shadek wanike shirika la Obonze mune omsajagula wanje hula wanuko tujoka ezijiro dazibi ani yo alama ya udhamana wandu wakao kwa tima dhamana zana wakao lazimizika zifanyika kablia ya he omjo hawinji waho wa Komor kao waho bonze woja oboti juu harma period yinu ya estival shawa wahansi hata mois de juillet août halido wafanye transition baina ya shirika la Sheikh Wanza Shadek Shataifa ni shirika la Bonze kao ndo wanzao waje walinike Sheikh Wanza Shadek mono zetabu ikao zijiri ngazijiri hata mpaka leo harma Sheikh Wanza Shadek bai excuse wao ndo ndokaya banu bakofanya transition bai engem kama dhamana transition hiyo ilazima ifanyishihe kabla ya mois de juillet août ilazima kifanya ranzi mois de mai au même ranzi mois d'avril chaque mtu bakata juillet août wajawa luwenji ngoja mfanya transition ani hizo ndizo nazo mambie Bakari Mvulana ka utibaki hata maudu wanaoja likoli kutoka tuambie eze famuka ngamtoka baili koli ya kwamba ngamtoka baili koli ya nsujiri ngamtoka ai abo uzinga maeze fami hauka hena likoli ya balwa hapo ngabo fami ngabo wana hapo lazima ze fami wa milioni nzida basa ili walengeze ngazi mazaladhimu wakawa milokai likoli ya hao ngejoko balwa wajuzo wafanyao no wana hao swa ngo wambioka ngojore ngo wana hao wao bakai mabis ya jodo balio wana wenda haruma likoli za hao zilo karibu no mjini hiyo ziwabehe botasi sidizi warejeze obojioni hauka kuna msifanya wakati yote famii walengeze azma zaladhim ili owana hao wajue wende likodi hizo ndizo najohanza sha katusa hena usikudo jamani Abubakar Mvulana ufanya post wamba mafiti wasifu wazali wasifu Nuru Fatu wasifu serse omjoliko li wamahani ho ulekeeza ndabasa utibaki hata wanawanja likoli
ngo katoja hamba ngo fanya rongo ganzori juwa kombari ganzori juwa abasa lewo yinu eze asma warengana zi ngabo zetambu za mafundi na siku wafanya maandamano lazima mafundi wa msomo wa juu hata wahari hata wabo wotsini eze asma warengana zi ili usahilishe rongo hizo bwana Bakari Mvulana sisi tunajuhanza sasa ndio jamani wakati wajao na mafiti utuna mafoto ya mashuli na zingine rejei waziri kwezi rejei waziri waho omsomo uranti o waziri wa ezere sosio amana mazabishiha rejei waziri waho omsomo uranti o waziri wa ezere sosio nge inde nuktora kandara zinga leo harma kwa leo katsunji harma polemiki za batani za vokali na timbani zirumambia lokari mwambia ni kasisi ele jeshi na litsambaziwa lenzaro ka ele jeshi lilu lin jeshi ka ukali tusaidia hata imaendeleo hayati jeshi ka ngali tia ofisi du fonti juu corruption tobiambi wizi na torture na hena tobiambi za dunia pia kwa zifanyao wazamba wao haramaze vokali zao hizo haramaze vokali zao hizo abo sisi karjashanga si wahajume kali kauzi juu walizamba lazima jeshi litsambaziwa bwana procureur intelligence artificielle ni mahkama ni intelligence artificielle vous êtes vraiment la définition de l'intelligence artificielle hakanga mwambi wao intelligence artificielle wimbi kama mwambi oka fanya noko kadha hama noko kadha anzi hamanzi shikadha bai hanzi bai namna mlio bo mahkama rikana procureur na chef de la main leo rijali kana juge wa vide leo ngasina procureur wa intelligence artificielle iyo de namna mahkama hatu yaliyo hamiso ribila lesola husu omjoli koli wa mahani ngatu utartibishiwa abasa utibaki hata onranjali koli Bakari Mvulana ngijo hambango rombiyo nongoza ufanya abasa nganazo dijuwe wakobari kanzo wajue eze azma warenga hindi banda zi assise national na assise regional wafanya uzuo msomo asma nazali leonge tayari ya torani ngabi wa poshoni hau torani ngabi harma mapesa daula yasaidie etalim yasaidie msomo hamani mnafanya jana yato wakati milioni takadonne yani kajuna hili wanyisa watoma boshoni wambango ndo wate mwenje watu utilo hata mpaka leo eskazali omsomo zindogo kanga zimamba habari kasoma habari kanga zimamba habari barambie esikali ngo tayari ya torani ngabi leo wasaidie omsomo waziri omsomo leo hawe usaidie ndo omsomo wode ambassadeur in France quand de wa lycée de wa mbabiza aliko liho mijini hausaidia wana wajue onde liko liho mijini ngegari utsahao kwezi urejei waziri wa msomo unatso wizara wa zerezo sosio hautawrambie banu ziazma warenga harma omjoli kole mohani gouverner se prévoir wakati na unu ohambia wa Komoro ziazma ikawa urenge hasibabu ndo msomo de rentre ya mohani hurambia kwa balikoli wa Komoro ngwanzo wajue eze likoli joka ubandazi mjinda ubi na dau ili eze famii warenge ziazma za hao enamna joka rengo wana hao wabe harma miji karibu harma miji ya hule no umuhimu wa delikodi hau rambiye kaya ngarjore nga azma fulani ya hansi mabus ya ubali ya wana wao wotasi wa helikoli ndeza warenge wajioni iwarejeze kwa mijini hao izo mifano mathalan ya lazima urambie uhusu ya azma warenge kango juka ubaya baadhi ya helikoli eze helikoli zindazibi mijinda hivi wakati ndini izo pia gana zao maelezo ene mada kangari upara wao kwezi bwana waziri rejei waziri wao msomo unato waziri wa hezerezo sosio uje urambie wa Komoro ziazma zarengwa harma omjoli koli wa mahani haswa mapesa le pumba la malikao serikali azalikao ukauribia ziza ukange dingoni mwaho harima za spectacle wakaufanya serikali leongi tayari to rali ngabi isaidie talim hama namna watu wajana 4 milioni kadonne hausaidia Junaidi yanagema pesa watoma boshoni wanyise handrabu zikangwa chao mwenje kao kwa japoro tilo hata mpaka leo okay. Sisi edhamana ya hatu umweshele zani kama baba kanyi madhamana mregeze dhamana zanyu mke madhamana mretse mafiti kabati wakati wa improvisation rentre ya mahani abaha undo wakati wa hudumu reze famille kwa johambani ni serikali wizara ya homsomo mtunda mjuka harma imijinga mafundi harma imijinga bolikoli za urengo wana ngabo banu wa ukati ngabo na za sana shamti bakata ondonjali kwa liranzi ngemja wamba kama zo mtuweze ngo hizo abokati yo mpuziwa na ule udhamana mrutunda kablia shamti baki hata usiku za ngoza haja ngejo hamba kama tutunda yabo kututunda yabo upuziziwa
na ula udhamana zinde za jiri harmale shirika harma shay wanza shandege shahahaya rizamba mashinika shirika la bonze alafu transition namna belu hamba mjamu ifanya juillet août wakati wa Komoroko jawinji hawinji kama siwani wakati aeroport iko kana wanadamu wenji mwono le kafala jiri hauli jiri hata mpaka leo harima shay wanza shandege iyo chenga ino sawa tafsiri ka nyiti madhamana hakuna kama tujua ou anticipe nongo kama tujua inu emzungu hamba ukaya gouverner c'est prévoir nge kartuhanza maudu ze famille wajiwa singa manyo bakari mvula kamba ngoto ko ba likoli kanzo urambiye emiji joko baze likoli na huu mjinda ubi na dauna ili emiji hiyo ili ze famille hizo walengeze azima za ladhimu hautaha wanahawo wahunde namna ukawa wahunde likoli wajewende harima omjo likoli wa mahali enge nde nukto itimbi la karazinga leo kasuza kiwale kana ambao bakari mvula ka wakati ujoka urensi uke waziri wa omso mudingo hii uranti waziri wa hizo sosio ujabani urantisha mnyanya uhamba mafiti hamba waziri wa msomo garanzo lijuo zanzima warenga harima omjo likoli wa mahani baada za assise national baada za assise regional wazifanya naone ma elu loko zanzima warenga hindenyi serikali leo azali serikali nganyi tayari ya utawala ngabi msaidie etalim likoli joka ubaya naziba hamba joka balikoli ilize famille emiji wajihudumu hawarenga zanzima za ladhimu ile wana hao wajue wahunde likoli wasome mahali baada kutoka baze likoli engo jonga azma ya ukaya likoli jozi baya wakaye magari mabus ya ubalia owana wajo baliziwa za likoli za hao ili wade harma likoli karibu maabo ya tubaliliwa hiyo ni tafsiri ya udhamana na hizo wa Komor famille ngwanzo wahunde majawabu abasa shati impact watibaki hata usiku rentre wajiwa mbyo kabanu likoli ya kwamba ninge balwao abo ze famille zingamanyia abo owana wazingamanyia na wambilo na kabula ili wajihudumu inunde nukto itimbira karazingara harama kwa leo harama nukto ya mwiso au nukto kauri birilia hamuta swar de nukto husuze voko kauzi samba ya hunga rizishiyao sisi ngara mwambia unika karjaka wa jeni mwiso rizamba na zihali kale jeshi li nalisambaziwa akakalitina mradi kalitutukuza nti hatu kinyume ngalisaidia ofisi difu wao sawa nwaja wazamba leo ya ukanga bo corruption ngabo twabiambi ngabo wizi ngabo torture ngabo rahito mapesa yakayasaidiwa hauya tola iliva wa gendarmerie sababu anotili kama mfano bwana ngulejei ohatu kombani gendarmerie pulo abange wao bahi omji wanenge azma wana mji na ndio wadogo wondai saha wasaidie hazi ani banuma kati ngabo complaisance ya hemiji hatu ebano ne jeshi ngalisajiliwa wandu ne wabode sima za barindi na ne jeshi ngo sijima jana mangabi hauzi zingabi wana mrada hao hindi na ntuno mwa gendarmerie ya pulata mpaka leo kejaporo timu nabo ejo timu je kwa mapesa sanu yangamizio yarengo ya choma boshoni hani bano ngabo complaisance makati ya miji hatu miji hatu na regesi dhamana za hatu risaidie o maendeleo ya homji lewe kama mji ambaka wana mji mdema mabode sima mtei ikobeho mjini ala wasala shamule masaidie serikali tiba indele jeshi go majeshi ngo yako majana mangapi kwa sina mradi toka yote imenafsu doa jawa kwenye sima hindi rimwambia albaraka sisi na ribarishe Komori karika harma dhamana harmama mili owinji lijo hazila meriza haina mji la meri hawa zima dasine miji wakati hiyo ikanga bo msanganyiho baina he serikali no mji ya ukari wa he la meri hauye prefecture bavu wakati hiyo omji ojo hambaka sisi emba ndio jotowa ngajoto wa mendo vro mathalan wa serikali warengeza dunga yao yo kile namna hiyo anishati de complaisance inuka le jeshi wanuka walo wenji walo zima jana mangabi ngari wasaidia wao mendo vro bewana mji ndio wabonde sima za barindi ngojo fanya hazi yo kwatina kama tindo gushiwazi yao kwa jiwa fanya hazi yo wajuto wa usiku zima kwanza usiku zima joshida wae gendarmerie yo kangwa zao le jeshi nge yo ndio kanzana mbebalo ukasisi nganamba ukale jeshi ndalisambaziwa lenzano kabati le jeshi linkalitina mradi sawa na bona kange la limo system emishinji ho omsomo kawo dorilo nuolewo gela limo ritsambazi uhunu ritsambazi hauka inu mishinji kawo ririthi na mkolo emishinji yaho omsomo kawo do rilo nuolewo kaitujibu mahutajiwa henti
ranzi namna ya utaharisomese tarehe yensi namna uilimisha wanahatu hafaida hensi wakale wo garalimisha garsomesa ze lettres modernes ze licence ze maîtrise ze DR tsinyiri ne école doctorale ya Bakari Mvula na les lettres modernes faida ngizo na huu kabati ebo watoka wengi wasoma wahundaze diploma hizo wango oblige waje Faransa jofanya hazi huu haka hizo diploma za hati wane Mfaransa ilizisaidie Faransa sisi lazima nifikiri namna yao msomo hindini uje usaidia nchi yetu umsomo usaidia nchi yetu leo hizo lettres moderne hizo namna usomesa wana hatu wajue namna ya uunda leo mjini hatu ngari undao haswa sisi wanalomo zengo ndao homasiona na uunda heni bahanu ngono nyumba ihe yao sha etabu hindi doka kutsuwa na upando uloba hanu wanyongoha ikahusengela karibu wala ngoto ndopanda ula bala bwehe hako wando wafanya uzi hazi hizo kwati na ilmu haukaja somesi wazi hazi hizo emina tubu waliko waliza usomesa sayapeza za masonrindi iliza nyumba zatu ziwando sayapeza utia karlaji iliza karozi tilwando emina tubu waliko wali ya usomesa wana hatu ulozi hindi emina tubu waliko wali ya usomesa wana hatu dimaindi shari jenjana mariko za mafiti za batani za misome kwa ketu libelata mbamra nitoka unyoti tarehe yantu ketusomisiwa zila musicien za nti yantu katusomisiwa zila besoin mahutaji henti lona oleo katusomisiwa maze likoni shamnyezi Mungu ali hadaya hatara mwa shetwani za kanga lisomao misomo ya mkolo ikao keti na mradi nguo harwazi zahe zinu yode mara kawenji harimo ukondo wasoma misomo hiyo wajihunu kwa Ufaransa leo ngofanya zazizo hakao ndi wajongo zazizo wafanya chakomori kona zihunda yode ya mishinzi ikao yantiwa nemtawalifu kongara zao na ribarisha komora bakanga rihunu wao riheti mishinzi ya nyumeni ijuru lana nenti hatu ijuru lana tarehe nenti hatu ijuru dungana ze mahutaji ya nenti ijuru dungana neze faida za nenti hapo sanga munao tofauti ya hatu na Bakari Mvula na waziri wa zero socio hanikao kana utabana jambe barnamaji ya omsomo harmaiti hauya ebanu serse barnamaji ya omsomo dau kabati netoka sumu barnamaji ya neze evenement neze ceremony basi barnamaji ya omsomo lazima rijue leo baada kamaudu wanangu tuko mjali koli na mrambie ezazima marangana zi etize dispositif marangana zi emiti mdoka ubaeze likoli na hii ilize famii wajihudumu hao wana hao mahalandi wasome hao enga mdoka unanga zazima za hayu ili wana wao wahunda magari wapashio ndarama mijadu ngabo ndalikoli karadi kwezi bwana waziri Bakari Mvula urejenke waziri wa msomo unacho waziri wa zile socio hamana zamishia urambie uambie wa Komoro zinazima marenga baada asizi mbili wazifanya asizi national na asizi regional na onema eloko uhusu omsomo unu ezazima warengana zi urambia kazalinge denawe azali hajabu wazi asizi azali hajabu wazi asizi azalinge tayari leo ya toralinga hausaidia zango zin jana hato wa 4 milioni kadonne haunika Junaidi halia jana mwenje warange wanyisa tuma moshoni kabla jamu jata mpaka leo leo azalinge tayari ulika raninga bibo Bakari Mvula narambi nalizijua banu kama si joindre harmonie sio basi ndio shambao volonté politique ngalo ike woju so ni mwa rais zenungura isanzao leo rais musa idiole jeshi ndio maana kanga alifanya office diff ikana isinga ngwanzo ngozo msomo ana zione na rongo no poshoni ya bekanga alijo saidia ngokana omsomo ili omsomo ndele ikana isinga ngwanzo namna utukuzaidi ukahatu lijo siona hakajo lengaze azima za ladhimu ili elukahatu itukuziwa isomesiwa ilongolwa leo ngwa wataho razi wa ma directeur wa ze société d'état bahingo no harma ze services hao nganzao ma directeur warongo shingereza shihindi shi Marekani shi Faransa chakuchuna duka hatu kabati mbabangu jona kamba kanga lazimo embujo ka directeur fulani yarongo we duka shikomori ngongo directeur wa heso wa soneleki mduka ka turongo shikomori embujo kambia jo komori kanga botabu za omwenje mduturongo shikomori mathalan iyo tabu nziro halisi na litukuze eluka hatu na ekawa lobo juu wosho waziri ngulongo kutuja balangwa boje kutuja balangwa ngo shikomori kutuja balangwa ngo shikomo shifaransa keriba eka umfano kujani sa oboju yani mlobo juu yoka na listahi eluka hatu na listahi utamaduni wa hatu na listahi izanye khususia za nchi hatu na wakati abo lobo nti kwa na uzistahi na lisomeza eluka hatu ngila mwanamtwa mkomori kana ujua ya some luka ya obonze ikaka tujue luka hahe kutujua zisomesha abo hapuziziwa
na ndongo eka somono ilukha mzazi ya haye abo yo mtsongeza hakana na facility ya usoma lugha irajina leo harman si hatu muhatsi uwenji wa hanyu muhatsi kaya wanahanyu na rongo shizungu malahon wanahanyu rongo shizungu malahon kati mrongo shikomori komori hata walobonze sisi lobonze ngarifanya ujitihadi wanahatu riwasomese riwailmishe harma ezenye hususio za nti harma lugha raha na nyimlo masiwani izo nzo kweli ngesirikali ngabo jamani ngo kamtina hajanizo ani vanu na wakati mshashi kazoka kama Cote d'Ivoire lugha joka udongola hiyo de Faransa hauka kartu saidia kartu tinavu lugha shikomor ya rongola ya somesiwa emathamana wairongowe hendamna ladhimu shamla tijabano habangu rongo shikomori harongwa shikreo likatu jabana hambaji nabona nzema waziri ujarais hata emathamana wote pia inge suzu na kazari mabiyani kwezi balo sisi kati ya mabano jodomba polemique sanga sanzo zitendwa na rijara mazitendwa kwezi na rinje zitendwa ni mwamba nyi mathamana na mlegeze thamana zanyu mwambie wa komori zimtoka kufanya izo mfanyao harma nti omsomo sanga unjao garigabilio rentre bakari mfuna rambi eze azma wanengadazi esirikali ngo tayari leo wasaidie autority ya hindi harma italim harma omsomo harma nsoma eze likoni wa mgongo zibanda zi emi jinda hii izo na jaja rijao banu jeri mwabieni katu jamani zedode ya wanu ngari mwabia kama mbanga nyima thamana na mlegezi kama zahabu akali sonde za ladhimu sisi loba vuni tudomo shele zizani yoka mwamba ngafanywa kadha na mfanye sisi ngari kama burjo fanya kadha yone tafsiri ya politique tizama bano kadozi nji kama sile jei nge sisi za ladhimu dazinu ndo mtsobali zanishaya bomba dhamana yoka hena mzima harmanya legezi kama zahabu hena mzima harmanya ya dohamba izofanyao ngati daze hata saya hende harange shirika la aeroport la hatu halima wandu wasinoka hajulizo wa Komoro wasinoka baka ubenufu harma ngo hamanizo mrati daze leo habakata maudu hajarambeka banuti zimeni kwani kwamba basi ilikuwa ni homo hani kapsuna ngo hamanizo ambiwa kwamba na zilaba saba juoka maudu baka ni mvulana ngozi mwani kwani kwamba baba kwamba ni wazazi ngo ajora zidoma za hao ilo wana hao wadeliko ni karibu yabo wasome yode tafsiri ya udhamana gouvernance prévoir nabo eza husu omsomo ujokao unjali ko limhani bana mezimili hao bana mwezi abo wakati na basa ya kwamba wandu atakijati mwezi ushashi na mwezi ya hambia wa Komoro ziazima marenga ili msaidie eze ngozimu zusuo etalim nge haba ndo kaza kifo kwa hatu ngari mbushirao ni wakati wema na mwambiani kasisi kana unatu ujabano hena wakati hautomolezesha serikali hawatsaha wakema dhamana hawatsaha waregesha dhamana zao hawatsaha ikengwa hundao mishahara shaike bavuninga bona hasi fanywa wao ikenzi iwaliba wao hundao faida shamrati bakiwa hahe hado jabani anzia posto yelitoza wandu yunda mshahara wa bure sivu Bakari Mvula na leo abo zinamba Bakari Mvula nzo sawa ni mawaziri wote pia wakomora leo ngana zao resultat leme wana na mnyanya leme wana bababa leme wana ceremony leme wana discours zizona mradi ngana zao zitendwa dingohi baada mahamina na mdoha ramadhamana batu hata mbana kwa ngenda harmansi hiyo na banga mlibwao mishahara homa pesa kwa mlibwao mfanyazi yazike tufanyishi abata atamshahara mti uunde hapa ndo kaza ukifa kwa tushatu kwa tuna tena harma kwa tusa ema kati ya jawa mpaka dabo salam marhaba assalamu alaikum.